ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya matdaytan, nagapuak iji barangay hall. Umayak kumamangan, ngem di kapailan nakalutaw. Huh? Di pa'y nga minalpas ti boy-boy a pelikula dito yung cellphone ko. Kasano nga ti panagsublik iji barangay hall? At dapay mat kilaban dita. Ison ate kanam. Apay ngay? Jesus. Ay, ada mo basit anabati aprito alamas. Isunti sida, tagsublik adagos iji barangay hall. Wanan, tailepas ko pa'y da ito'y boy-boy No oras ko mati pa naglulutaw. Agluto ka. Sana day ta buya-buya. Nasakit sa amat tinakam mo no agbuya ak. Ha, ti kayat mo sa amat pagsirsirbyang kalaang. Ay, pumanawak man langan. Nangayo tinapukawan ang kail. Ay, Apay, anya tinapukaw yaw. mapukpukaw sa niyan timtilimbong ti panunot na. Ha? Apay, mapukpukaw na ako na ayo ang kail. Di bilag buy-buy ay ti silpon na ti amo na. Unusan. Facebook. Apay, kanayon pa arumwarang kail. Kanayon ang nakabiste. Ay, makapasuron. Jak amo man kanantim. Ay, nagbaliwan ni Antay. Saan la nagbaliw Nagbaliw-baliw. Ay, apay nga taang kail. Ay, jak amaw kanantay. Nakitam ka diti kumari tamaray. Rimwar manin anak kabisbisti. Saan ko nakita tama kumakmat itay, maray. Ado nga bingka ti gumatgatang. Mas daawak no apay kanayon arumrumwar. Ada siguro pa kakumikuman na Anya nga hingata. Isulaang ti makasungbat dita. Ada ka digatanga, maray. Asukar ken kape man maray. Ang awan pa'y mo't kwarta. Ilistam pa ya. Bigbigat manan nga umut-utang ka. No ibagam nga agbayad kanto no makaapit kayaw, kaya't naasawan abulan pa iti bilangag. Saan mo't amaray? At damutin mabalin mi apurusan abo nga ti tarong mi nga ilakok inton bigat. Kasta ka day, maray. Kunak ano di ka imulmulay uman ti ikarkarem. Apayan, kapitan. Adal samot parikot mau. Ay, niman kumarim, kagawad. Si madut mutan. Kanayon pa'y mo't adumawat iti kwarta paggatang na kanaw iti alahas na. Into kinawan maitid ko, agpasog na. Anya? Apayan ngay akasta ni Maribanang. Jakman amuti naknakan na. No apay nagkastay mutin. Uray kumaano saan anasadot. Kano pa'y nagbalin na usam iti alahas? Saan matasigod akasta ni Maribanang? Siyak pakit din ati agluto no daduma. No iti bigbigat, siyak ti aglutaw. Apay adi iso ti paglutwam. Di namat nga ron kayat amariing iti masapa. Makaturturog ka no, kat bigata. Apay nga inawis na nga ginumparay. Kakaiso na nga awan trabaho ta ita. It's holiday. Ay, halidita. Saan ko nga mo dagiti aglabas nga aldaw. No kanayo na ka makumiko may bangkag ko paray. Imbagkit nito yang mo at kanayon nakatulungan iti trabaho. Di na ka mabalin at tulungan ni Maribanang iti ubram dita barangay hall, paray. Saan nakastati kayo ko asawan? Ure agluto la ko mamay. Iti husto nga oras. Kinudan ni di pa'y makadalos ken aglaba. Nay, apay nga akasta paray. Nagadun timurag mi. Dumawat iti kwarta. Ipanan iti laundry shop. Saan nga aglaba? Pagparikutan mo gayam ni parinteng ni Maribanang, tuyang. Taapay pagparikutan na ako nam. Si Maduk magkanaw. Tanda ni saan ngaglutaw. Saan ka nung aglaba? Kanayon na dumawat iti kwarta. Kasta ka day. Kanayon pa'y arumwar anak kabistay. Saan mo tasigod akasta ni Maribanang? Amangan mait no adda tultuladen na. Ngata, asino kumangay?
Amangan man no dagiti kakadwa na nga asawa dagiti kakapitan. Ti manakam, di natuladay, ti awan manaknakam na, tuyang. Ngam, maasiyak man, kin ni pare inteng. Ay, aguray ka man. Tadaman ibagak king kuha na. Anya nga'y kumatibagam kenkwan na. Sikreto milang nga lalaki da ito'y tuyang. Isuasan mo na damagay. Ada ka din ni pare inteng, kwarag. Dali taon na, tata. Umunag kayo laeng no day bagayo kan kuana. Panawang ka pa yung aro dito arubayan ti palayda. Tata. Ay, wang gayat. Ada ka di mo ni Maribanang. Awan, anda na panan na. Ay, husto nga raw. Tapno di na mangag ti ibagak kanyang kalmaw. Apay, sana mabalin ang mangag ni antitipagsaritaan niyaw. Ay, sana. Ta ikagumaan tayo apagbaliwan na ang time. Ta si madut ka nga ruday. Ha? Kasano kuma? Barang epektibaw, tinapanunot ka. Waraw. Ay nakalagip ka mo't asim marongkar, paray. Ada nga min napanunot ko apamuspusan. Barang agbalew ni Maribanang, pare. Pamusmusan. Ay, anyaday ta. Ibagam ada gusta ramida. Kastoy, pare. Eh, Kampay iday. Mangala ka, iti katulong mo. katulog. Na, adam manen swildwa kaon. Ay, katulagan ta ti babae, pare. Ibagata mabitlaeng akas katulaw. Tulagan ta ti babae nga gagayt ken asikasuan na ka. Saya atam may ti makilangan iti babae. Sigun mo't anasing petak iti babae pare. Tapno makita ni Maribanang ana asidag kayaw. Ket agimunton ni Maribanang. Ay, ay maawata kunti kayat mo asawan. Pagimuna, bareng no agbaliw, pare. Sino nga iti babae? Ay, ada ka bagyak, pare. Tulagan, tapno kayat na, ti iparamid taking kuha na. Ay, alaman na ron pare. Ipakaawat ko king ka, asaan ka permanente akatulong ijay. Kaya't mila nga pagbaliwan, ti kinasadot ni Kapitana. Kasano kumangay tatabadong? Kasano nga agbaliw? Pagserbyam ni Kapitan, insya. Kat nimod Kapitan, kanayon nakapatiray ukan, no adda ni Maribanang. Baring agbaliw. Kasano ngay no agimun ket ipungot nak tata. Ay, saan akas ka rin ang agipungot dayjay? Saan mo't ababaing kalyay? Tano agipungot latan? Sigurado ka kadi asaan anunget daydi a kapitana tata? Saan ko naktubat? Pagimunin tayo, parang agbalew. Kasi ngamin ni pare intingkay. Pare Badong, asino day ta a babae? Imbaga ngamin ni kumpare nga inting maray. Akasapulan na ti katulaw. Mabanbanog ka nung ngamin. Ada para lutaw, para dalaws, kan aglaba dito'y balayaw. Ay nagsaya aten no adda katulong. Saan na masapol nga agtrabaho ak? Ay na, mabalin ko ti ag cellphone nga agmalmalam. Wen maray, iso nagpabirok ni pare inteng ti katulong yaw. Nagtulagan nyo ka din, no mano ti sweldo na iti binulan. Ay wen maray, awan pagdanaga. Imasinso ka mat, maray. Papanam ka di manan. Kanayon mo ti irurwar mo. Kakadwak dagiti padak akakapitana. In kami man agpasyar. Ay, imbag man tagpaspasyar ti into narunyaw. Ay, wen senyoren da tao. Iso nga aginjoy mo't Saan arigat akanayon? Mayat mo't kit di ati agrelax. Ngam numaliwayam mo ti pagrebengam. Saan samutin nga umnuday tamaray? Ay, adamot katulong may ang mga ramid iti pagrebengak. Ada katulong yaw? Ay, imbag man. Talaga husto tay kunak nga asinsukan maray. Ay, wen ragsakak mo't ati kinasenyor ko. Sige maray. Taing kami agpasyar ka dagiti gagayam ko, akakapitana. Ay, sige, maray. Kakapitana gayam ti kakuykuyog na nga agpasyar. Isuasan apaabak.
nakabiste, ken nakaalahas no rumwar. Nakitam ka din ti katulong da maribanang maray. Saan ngem naibaga na itay nga da katulong da? May ka di dito itay? 5 basta mapanda ka no agpasyar kadagiti gagayem na akakapitana. No kasta. Kakapitana ti kanayon na akakadwa maray. Siguro day tamo ti kunana itay. Di na siguro kaya ti paatiw kadagiti kakapitana. Isuan nakabiste ken nakalahas. Kasta gayam. Inulaw dagiti kakadwa na. Tadi na pa yun aramidin ti pagrebengan na iyabalayda. At daday ta iti kumarita no aramidin na ti pagrebengan na. Nga oray kanayon da arumwar kadagiti gagayem na. Ay, agyaman ak unay ta na imas ti lutong balasangkaw. Nabsugak. Agyaman akmat na nagustuhan nyo ti lutok, kapitan. Ay, umay kayo ka di agkapinton malam, kapitan. Mangidadangak iti danom tahuston to no umay kayo. Ay, dipindin to no. Adan to kape iji barangay hall. Kasta ka di, kapitan. Kunak no agawid kayo pa'y nga umay agkapi no adda ni kapitana. Ay, sa anak nga umay agkap-kape dito'y. Tadi mo't makaidadang iti pagkapit. Sadot dayjay. Ha? Sinalpag nga inteng? Ay, simangpat. Ang kaslaawan nakita na dito'y salas. Nagdiretso pa'y ijay kusina. Kain, kuna na iti katulong may. Asadutak ka no? Na, ay, agalwad ka, inteng. Agina na kayo pa'y basit di talamisaan, kapitan. Kabayatan ng isagsaganak ti makan. Ay, imbagta nakalutukan basang. Agsubliak ngamin adagos iji barangay hall ta ada aramiden may. Amo kamin ti oras ti isa sangpet yu, kapitan. Sakbayek at ti agluto. Tapno husto nakaluto no sumangpet kayo. Apo, naggasatkit din ti makatumpungkan ka lalaki basang. Naggagad ka naglaing kang aglutaw. Saan mo't, kapitan? Aday ta, nakagao akon, kapitan. Ayabakon ni kapitana. Kasangsangpet ko laang. Kaum umay ko laang dito ayan tilamisaan. Nalpaskan anangan, inteng. Kino itay pa'y ngay ayaban na kati katulong, di ka mo't umay adagaos. Ada pa'y napatag nga ubrak. Sika, day talang cellphone mo tinapatag. Kunak no di ka mangan Nabsog ka siguro iti ka si cellphone mo. Makan ayamot ti cellphone, takunam anabsugak iti ka si cellphone. Mas daawakan ka. Ay, apay, ada nga ta maitid day ta a cellphone ken ka. Ada makan mo dita. Hopso. Nanay. Timakder kamutten. Timakder? Dangarod importante nga aramidag iji barangay hall. Ay, agpalpa ka pa'y Ay, ijayak ton nga agpalpa. Masurunak amangkit kita iti taaw a cellphone lati amuna nga aramidan. Inakon! Na. Anya jay kunana. Masuron amangkit kita iti tao. Asil pun lang tamuna nga aramidan. Madinsamad ti mapaspasamak. Di nakit din pagan ano ni inteng. Ay, kasaritak man ti katulong. Ay, Insyang, umay ka man ditoy. Apay ka di, kapitana. Mano ka diti imbaga ni inteng asweldom. 5K iti makabulan, kapitana. Kasanon, no awan pang sweldo na ken ka. Ay, amok, ado ti paggastusan ni inteng, tanga adda utang na. Ngam, kuna namat asweldoan na kanu, kapitana. Dakkel tilon na,
tada nangaramatan na iti kwarta. Agdalon na hunayo, kapitana. Wen, iso anam na maak nga utangan nanto ti sweldo. Utangan. Ay, saan ang mabalin kapitana? Kasapulak mo ti kwarta. Tapno sigurado. Bayadak ti aldaw a panagyan mo ditoy. Kat agsapol kan iti sabali a trabaho. Ay, inteng, umay kan tamangantan. Nakaluto akon. Anya, nakaluto ka ko nam. Apay, ayan ti katulong ta. Apay, saan nga isuti naglutaw? Ay, pinagawid kun ta siya kun ti agluto. Siyak lang ti pang tadam, iti pang sweldom kuma, kuana. Na, apay pinagawid mo ti katulong. Kain kasano nga itad ko kan ka ti sweldo na, no di mo mat aramiden dagiti trabaho na. Inteng, ikarek, aramid ko ti trabaho. Oh! Pudno day ta, banag. Aramide man, Ay, wen, pudno, inteng. Siya kun ti mga ramid iti trabaho dyan nalam akatulong. Ay, sus! Nagsublitay si good aba ng dungok, Ay, mayat gayam dyan surong paray. Pinapanaw ni Banang di katulong. Saanin asadot? Maasi ang aming king ka, kumpare kay. Iso nakapanunot akit aramidan ta, pare. Ay, agyaman nak, Ay, epektiv ti insurong. Ay, kapitan na banang. Kailalaang malagayam ni kapitan. Aping amin, adi mo aramidan, ti pagrebangam kan kana. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkay, Apay ang makaluluwa ka ko araw. sa anak sana talaga makaasawa. Apay saan? Dahil ta akin natarakim, di ka makaasawa. Binastad na kamanin JRR makabalasa nga taga-ilay. Nagado ang babae dita. Dito laki din ti sang-sangitam. Apay binastad na tinataraki aka nakak ngay. Nanda sinaludsod na ang kail. Kahit nasong bata mo't adagaos. Una, naglaka lang mo di sinaludsod na. Anya ayo day ta sinaludsod na. Dinamag na, no nalawat idagatayaw. Ay anya nga tinsong batmaw. Impudnok ang awan tinalawa dagatayaw. Tapo na mo't adakas ti agulbaw. Unbit. Day talang sungbat mo, binastad na kan. Imbaga kawan nalawa dagatayaw. Ngam naglalawa ti abot ti agong tayaw. Anya? Apay ngamin aday tatimbagam. Katiso matipod na. Ay kaman igatangan iti merienda ni Kwarog di tatersinan ni kagawat ko anak. Apay ngay nga agmerienda. Pangay ayaw kan ko anak tapno sumardeng nga agsangit. Isumot lagayam analadingit asimungad dito balay. Ay, apay ayang agsangsangit. Binastad ka no di balasang nga arman na. Nabastad manan. Maikamanon apan nakabastad na dayta. Naminsan laeng. Ay, linawas samot ang mabasbastad day jay akanakam. Ay ingkakit di gumatangan tapno maksayan ti sakit tinakam na. Anya nga itigatangak amerienda na.
Ay, makaamukan ano niya tigatangam. Payat ko dyan naimas sa tinapay. Oh, Jay soft drinks. soft drinks. Kan tinapay manayin. Nagad-adumit tayo. Ala. Ay, Ngayunan nyo pa iti sa nga supot at tinapay manayin. Na, Panayon pa. nagadon. Ay, ada pala man na wano awan. Uray pala man amain. Ay, ingkan. Igatangam taka asiti ka nakak. Nasaktan unay ti puso na. Apay, asino ti igatagam iti merienda? Ay, haniman kwarog, mare. Nabastad ka numanen. Iso aday ito iti pangayayon ni Inteng. Ay, unay matan. May kamanunday tapat nakabastad ni kwarog. Wen nga rod Di nantumot ngamin amot ibagbagana. Anya ngamin ti damdamagan ti babalasang kankwana. Di nala masungbatan na nasayaat. Di na magkano jay balasang. No adda nalawa adaga ni kwarog. Robbang ko mga min arinukod ni kwarog jay dagana. Tapno amuna at isungsungbat na. Ay, saan mo't nga rod, tasabali ti insungbat na. Ti kunana, nalawa ka no nga abot ti agong ti adda. Ay ka talaga ang mabastad no kasta. Ay, ay, masapul gayam nga adda nalawa adaga ti agar-aram abaro. Tapnosong batan ti balasang. Ay, wen mare, podno day ta kinunam. Kasta ti uso ita apanawan. Angkay, kanak amin dagito yung pagatang mo amirindak Ay, mala Tapno maagasan mo't dayta sakit ng loob mo. May talaga nasakit ti loob ka, Wangkay. Oy, ang no ada mabate. Ket kukwa kanya. Apay ko mga ibatsan ka, kat saan ka mo't anabastay. Ay, mabastad ako ma. Ay, wala niya. Saklang timangan ka dagitaw Sige nga ro din. Kanam aminin. Paray, daman lang damagat king ka. Ano yan? Pudno aya na bastad man ni Kwarab. Ay, paray. Nakadamagam iti dayta. Saan mo't anabastad damaw? Ay na paray, iso ti pag-iistoryaan da dito kabildatan. Saan mo nga iliba? Ay nagbiitan na nagwaras. Dahil tangamin nakaanakam kay. Saan na nga mouth ti agaran? Ay. Don't say that, paray. Pudno, mate. Sino ko matimalaan na nga? No saan asi kang uncle na? Katawa pa iti lukon, nay. Kit makakatawa nga ron, paray. Kapay dito yung masangwanak ti pagkatawaam. Marurudakin ka. Ala, sigay. Mala, mapanak man langin na jibang ko, paray. Ay, yawanan. Sana na makasawa ni Kwaraw kakanakam. Ate bagaking katuya. Kit sigurado nga katawa ka. Anya dayta. Apay, di mo pa nadamag. Nabastad manan ni Kwaraw. Ni kwaraw, nabastad manan. Kung naking ka kahit nagkatawa ka. Kano lang idinagdinamag anabastad. Iso nga ron ti ko nakin ni parinteng. Aday ta ka na kanna. Saan na nga mau ti dumiskarte ti balasang? Ay, nagadudan abaak dito'y barangay kabildatan. Ay, nalandingit pa ilang ni Kwaraw. Aging gaita? Kat no inibos na jay tinapay nga impagatang mo. Si kaman mo ti mabastad. Napay nalakat ti mabastad. Aya. Kunak man numayaten no makapangan iti tinapay. Oho. Di nantupay kaya't ti mapanagpasada. Iso ama siyanak nga rudin. Na, kat, anya nga iti kayat mo asawan. Ay, pag sidaan ta iti naimas, Anya nga iti kayat na. Ay, inakdamagan ano anyat kayat na. Inaskin ama ay ayo tati ka anak ka. Ay, Kwaraw ka anakan. Di na pa'y kasarsaritan ka. Taging ga itakit nasakit pa'y lang ti pusok pa nasaktan. Ay, ayan na abanda tinasakit ako nam. Kat dito yung pusok Anya? Ay, luko. Puso ko nam, tiyan mo matap aprosam. Karaman nan
Ha! Ay, sa bagay, agin na si dagdalaang puso, tiyan. Oh. Isungarod na nasa kita pirme. Oy na. Ay, ibagam no niya tikayat mo asidaan. Ha? Mabalin ang kail? Wun! Paikit din asaan? Ay kato na. Tanay, masakitat. Ang kail. Kahit ko ti agsida iti karni ti manaw. Ay, sige. Partyan mi kini antim di kalulukmagan a manok na. Ang kangarod ang tiliwain. Na, siyak pa ilang mo't nga daangkit ken rayo man na ti ibaon mo. Sika na! Sana nga raw ang mabalin ama panagtilew. Nasakit pa ilang ti puso ka na bastard. Na. Nagut-ot gayam ti mabastard ang gail. Isuwing kan. Nagtiliw ka ni ti manaw. Adda taraken mo a manok. Angem no apay ajay pay manok ko timpasidam kan ni Kwarog. Di ka lamaasyan mo't kinikwarog na bastard nga ron. Ket, maagasan nga ron tinasaktan a puso na no pagsidam iti karnet manok. Ay, una, maagasan adagus. Oh, Ay, sapay la ko mga ron takas ka. ay, tiliwa kung di manaw. Makatiliw ka. Di kanto pa'y makataray. Na, walang bilib. Ikarigatak unay Nay, hindi kamkamatan ni parenting to yan. Apay, di mo aya makita. Naglawag a manok, di kamkamatan na. Ay, Wayne. Good. Saan na makamatan? Kita ay matuyang. Saan na makataray ni parenting? Lakayan na talaga. Ay na, imbes a katawaam, mapanmuki di tulungan. Apay ko matulungan ngay. Si Dayan na di isudat yung tilew. Ay na, naitiklab ni Kapitan. Saan na matilew niya manaw tuyang? Ay saus in katulungan nun, kaasimot ni Kapitan. Ay, di naman mulagatan di kasta tuyang. Nadakid dawam kin ni Kapitan, wun adagaws. Ah. Iso nga ita, inka mo tumulaw. Ay, wala niya. Darasam, inkan. Winahin, mapanakaw. Saan na ngay ito na? Aray! Natiliwan niya manaw. Ay, saan nga ron? Ay, nagpartakit at tumarayan. Tumayabay. No kaya mo, di tulungan ka namang tilew, paray. Ay, unman nga ron tanay. Ay, mabisinan di ko arag. Iso taxi da. Un nga ron. Ay, amumot siguro nabastad. Iso masapol naimas ti si Dana. Ay, nagswerte na ko araw. Tanaimas pa iti sidain na. Kit nabastad lang, mate. Masyanak nga raw, tako na naanasakit ka no ti puso na. Sige paray, tulungan ka namang tilew iti manaw. Una, ipagpagapom ka ni Kwarog. Nagswerte lakit din ayan ni Kwarog, maray. Anya nagswerte asasawam ka nabastad lang arudan. Kaano itil-tiliwan ni Kapitan iti manok asidaan na, gaputan na bastid kanaw. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog no kasta. Ni Kapitan, saan basta-basta agsida iti taraken na amanok. Malaksid ano birthday na. Ngem iti agundaway, impartyan na iti manok ni Kwarog. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog, kalpasan anabastad. Una, kay kayat nan at imabastid maray. Kan oray saan anabastid. Ibaga na latan anabastid. Tapno pagsidaan da iti manaw. Saan akong ngagpaspasada, tataba daw. Ay, saan ay? Apay ngay. Napaypay lang. Kitadan ni uncle ko amang pakan kanyak. No kasta, jay kan balayda nga gigyan. Wayne, nagmayat yan ni Jibalayda. No kasta, saan kan nga garam? Sanay. Ang mga numabastudak tumanayin. Ay na, gagangay na ti agaram. Ada talaga gundaway, mabastid ka. Narigat ti mabastad. Amo ka, ang nagado dita, babalasa nga mabalin mo nga armay. Naglaing damot amang bastad. Kahit saan ka nga ro din ang mga asawa. Sanay. Nagado kami matabak dito'y kabildatan. Kasano nga, maribanag. Agyan ka no magaya mo ni Jibalayo ni Kwarag. Naguna. Ni Kwarag. Na, kasano ngayon, jebalay na? Ay, kaya ka mo Angam ko na na. Kaya nangarod ka na, agyan ni Jibalayaw. Kundi na kanu kayatan, ti agaram. Ay kat aglaklakay nga ruden abaro
Sa pagsagsagana kami kanituyang agbalin aninong kaninang na. Ay kat, dagi jay nga ron nagdadak ka kaldero ti paglutuan iti kanan no kasta. Ay katuwin na, maray. Mabalinti agdaman. Ha? Ay nagpintasin da ito abalasan. Ay win adeng. Anya ka diti damagam. Amamuyo ka din ni Kuwarog. Kwarog ko nam. Ay wan, amok. Ape adamdamagam ading balasang. Ag-textmate kami ngamin. Kaya't ko kumangagkita kami. Iso asya kung tinangdanon kan kuana dito barangay da nga ibagbagana. Ha? Ay na, paribadong. Saan nga agbaak ni Kwarog? Makaasawan ni Kwarog. Kwarog, ada mang birbirokan ka. Daya, mate. Banang, anya di bagbagam amang birbirokan ni Kwarog. Imbagak nga rod nga adda, napintas abalasan. Oh! Nangag mo, napintas ka no pa abalasang. Basta din naktumanay. Na, Apay nga min aya nga ibagbagam abastudan na ka. Kat isupay ang timang birbirokan ka. Amok na ita. Isudya ka tiksmit ka. Di nakapay nakita. Angam no makita nak. Sigurado basta din nakadagaws. ay di mo nga ron kayat amapan kasarita. Sanay. Na. Mabuti nga ka mabastay. Ay no di mo kayat siya kung timapan makisarita. Nagkunakan ka, intay? Na, ay, mapankula kasarita di napintas abalasang Ay, dito'y kalaang unag ti balay. Na, sino nga timapan mang kasarita? Kababain sa pay taga-ili. Kat siyempre, siyak ti mapan makisarita. Sayang. Maray, nagpintasan di balasang amang birbiro kini Kuwaraw. Ay, nakita mo? Wag, kaano nagpudaw, long hair. Ay ngam saan kanumot akayat ni Kuwaro kasangwan. Na, gundaway na kumadaytan. Wan nga rod nabastad laang dinan kayat ti agaram. Mas daawak man kini Kuwaraw, no apay akabuteng na ti agaraw. Siyak nga tamot, mare. Kaano nga taas sumangbay mati lalaki nga agaram kanya. Na, mangnam na makapaylaang magkaya maray. Kunak no inaklon mo ngagnanayo na baak ka. Ay! Ay! Ni Kuwarog mat, apay adinak kayat asangwan ngay. Ay, kwa nga main balasang ko. Adarikrik na na. Ang ibagak nga umay nakanto pa siya rin ije balayaw. Amo na, ti ayan ti balayaw? Amo na anana, kat no nabayag kami nga ag-textmate. Kasta ka de? O sige nana, umay naktulangan bisitaan ije balay mi intun umimbag. Sige, ibagak to day taken kuha na. Ngaroden kaya ti agar manggal. Ay, sayang mo na dya balasang akwarog. Inkaarman iji balay da. Kasano ngay no basta din naktumanay. Ipartyan kan tumanan iti manok. Talaga hanggal. Igatangan kan tumanan iti tinapay. Oh. Ice cream to kumamot din Ha? Ay, naumakan iti merienda at tinapay. Ice cream to nga raw. Ice cream. No problem. Gamday. Saya atem ti sumungbat kadagiti sa ludsud ng tukon ka. Wanang kay. No damagan na no nalawat ti dagam. Anya nga iti isungbat ma. O di isungbat ko nga ikta-iktarya ti daga. Ay, wala! Ay na, Kuwarog! Sukatam ti diskartem nga agaram. Tapno makaasawa kan. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Voichi Puklay. Musika Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Jonah Rebutazo. Sound Effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Makita ti motor ko, Tuyang. Napintas mo't ang motaw. Wan, yung naglakwak iti bakak na ita. Inggatang ko dito yung motor. Anya, kunak man no pagpuunan ta itinigusyaw. Saan na? Inggatang ko nga rodan iti motor. Kasanaon di plano tangag negusyaw. Mayamon na ita negosyaw. Basta da motor ko. Ay sana mabalain. Ingkay subli de ta motaw. Soblem ti kwarta. Ay saan? Nagpintas tupay da ito yung motor ko. Napimpintas ngamsi ka, Tuyang. Napatag da ito yung motor ko, Tuyang. Napatpatag ngamsi ka. Iso asan ko ang mabalin nga isublay. Ha? Saan lasi ka tinang pastor ije baka? Oray siyak, inaldaw nga pastor ka. Idento tasi ka, namilun sa lang nga pastor mo. Ay, uray pa. Kasanaon ti plano ta negosyaw. Ayawanon, dinadaal mo ti plano ka na pintas ba daw? Sayang! Nakagatang gayam ni pare badong iti motor na. Wen nga rod, inteng. Kat jay naglakwan na iti baka dating gatang na. Aya, ay pangusaran na ngay iti motor. Ag motor nga taa, amapan ijay bangkag da. Ay, masadot siguro na amag na. Kaskan ka, adamat motor mo. Wala, usarat no mapapanak iti barangay hall. Awan parikot. Basta lakit di aramaten iti nasayaat. Saan kahit nga aramaten tapno pagparamag. Ayater aramidam ba daw? Sukatak man ti tambot so da yung motor ko. Tapno napigsa ti ungor na. Anya, apay anas kan apapigsaam. Di pa'y ka nasakit itilapayan. Mayat tupay, Tuyang. Ay, maditikas na. Ha? Mayat mo't day taungor ti motor mo asigaw. Ta saan anasakit tilapayag. Iso asaan mo nasukatan. Ay, di ka man makibiyang, Tuyang. Ibagbagak ti pagsayaatam ngam di mo kayat. Ay, di ka makibiyang iti kayat kong aramiday. Kung nawawanan ti bagam, ala pumanaw kan. Kadi ka mangsinga. Ato yung tigat-gatangam amantika, kwarog. Ito yung matibayad ka. Nah, asino dyan nakamotor, alimbabas. Naka-helmet mo. Tay anak ni Manggudo di tamianan. Nalabit ang mapan ijay ilay. Iso anak ka helmet. Nay, adaman ng limabas. Awan helmet na. Nalabit ang mapanla di takantaw. Iso asaan anak ka helmet. Ay, uso at talaga ti motor itaa. Una na. Uray dagiti estudyante high school. At damat ang motorsiklo ta. Wen nga raod. Sapay agsasarono da lumabas no iti agsapa. Ay, day tala ongor ti motor ti mangmangag. Wan nga raod. Uray ijay ayan ko abanda. Adumat ti lumabas ang motor. Taigit ti kalsada ti balaykaw. Mayat! Mayat na talaga. Nagpigsa ti banurbur na. Ay, badaw! Nagpigsa mo't kan ti banurbur na motor mo. Mayat tupay. Talyawan na, nagiti amin na malabsak, Tuyang. No siyak amay sa masurunak. Siya, kaunti kasikatan dito yung kabildatan. Kasano ko man nagbalin ka sikat? Ay, kat ka po dito yung motor ko, ah. Dahil ito yung motor ko, tikapigsan iti ungor. Anya? Kaya numangag na ti ungor na, amuda na siya. Oho, makapasuron ti ungor ti motor mo. Makapa-high blood. Ne, Day takit din motor tinangigatangam iti pagnegosyo ta kuma. ay di mo ulit-ulitin man, Tuyang. Makauma. Day ta motor mo ti makauma. Mayat na talaga. Nagpigsa. Tata Banong! Ha? Anya ka batan? Kaslaawan panunot mo. Nay, apay, anya ti basol cooking ka. Banurburam
itinapigsa day ta motor mo? Amom ka di nga da nakaturog nga ubing? Oray la nakigtot di ta banurbor ti motor mo. Apay, amo kaya nga da nakaturog nga ubeng. No talaga nga da panunot mo, di mo banurburan itinapigsa ta motor mo, ta makarengrang, Nah. nasakit iti lapayag. Kaslaawan ka robam amasinga iti kastangar aramidang. Ay, awan bibiyang mo kanyak. Ha? Sigakit di ati awan bibiyang na iti kaaruba na. Naadaan ka lang iti motor, nalastog kan. Mapal ka lang mo ta. Pangaasim tatabadong. Di mon pabanurburan itinapigsa ta motor mo, ta makatitilang. Ato'y tikat gatang nga masabon, maribanang. Ato'y matibayad ko, mare. Paglaba akman. Na. Makapasuron mo't dayjay ang motor. Ni pari badong dayjay. Ay nagalas mo ton. Sapay banurburan na iti nakapigpigsa. Ay, wun nga rod Ay, nasakit iti lapayag. Ay, anya mo't dayjay alaklakayan. Adan samot gura na kanyak. Uray siyak, mare. Taapay a pinabanurbor na itinapig sa dyan motor na. Idilim mabas dito itersenam. Wano, ipalastog na dyan motor na. Mabali na kasta, mare. Bayam man ta kasaritak ni Marito yang. Ibagak abagbagaan na ni Badong na. Imbag ta imay ka dito tersinak, Marituyang. Umayak gumatang iti asain maray. Ay, sige. Nga madangamin kayat ko nga ibagakan ka. Apay, anya da ita. Bagbagaan man ni Kabadong, tano lumabas dito tersinak. Kat di namat ibanurbor iti nagpigsa diya motor na Ha? Di na kadiam mo ang makapasoron tikas jay nga aramiden na. Ay, wun nga rod maray. Tauray siya. Masurunak. Agasam, tauray ijay paraangan may kat banurburon na itinagpig sa di motor na. Imbaga taawan nagreklamaw. Adda Ay katala bagbagaam ni Badong Maw. Ay namaray bagbagaak. Ngam dinak mo denggang. Ay, aday ta. Nakadanon ako dito yung barangay hon. Mayat no ada motor, ta sa anak na. Ha! Di pa rin ba dong jali mamas? Ay, nakapigpig sa matiungor ti motor nan. Ay, banurburan na pa. Nata nagsunay. Ay, salbag na ito. Pasikatan naksa. Ay, apo. Una yan ti banurbur ti motor na. Pinasikatak ni Parenteng. Pinaborbor ko ti motor ko idilim mabasa ka batog na. Tuyang. Na. Unay kan ba daw? Ang mga nugumurakan ka ni Kapitan. Ay, kat baya magumura. Anya ko ma. Ay naba daw di kagar aramid iti pangguraan ti bumarangay kan ka. Ay, uray man gumura da kanyak. Anya ko ma. Na. Awan bibiyang ka, no gumura da kanyak. Ngagpapan, kini Parenteng. Ay ala. Makaamu ka ba daw? Siya kung amis mo ti may dito'y balayaw, ta kasarita ka paray. Apay ay. Ti motor mo. Eh, mabalay, nakisayam ti ungor ti motor mo, ta nagpigsa. Bawal day jay, ta makatitilang. Anya bawal. Adaw tagreklamaw. Gaputa makatitilang ti ungor ti motor mo. Sa pa'y kas kalabaki kun kuntes no agmaneho ka ta banurburum iti kas ta unay. Motor nga. Agreklamo nga raw dagiti ada iti igit ti kalsada. Nagkunang amin nga agbalay da iti igit ti kalsada ya. Ay, warningan ka No di mo dinggan ti panakisaritak ay. Makaamu ka. Dahito yung may ti bagaking ka, Parenteng, ha? Ay, sige. Di mo pakibiyangan ti biyag ti sa balay. Tabiyag ko daytoy. Na, At na motor mo. Kahit isulang, tinto na rin. Di mo pakibiyangan ti motor ka. Nakaw, na di ilay tuya. Ito kasi nara ko agayam ka. Mapan kami di bangir nga ilay. Tadagayam mi ijay nga agpaskain. Agmotor ka? Ay, katwin na. Ada nga rod motor ko. Di isuusaray. Awan mo't lisensyam. Awan pa helmet ma. Sakit nagpig sa taungor ta motor mo.
Kat kunada matiliw ka kanuno kasta. Agmulta ka ba daw? Awan agtiliw ijay ilay. Kan sandak ka matilaw. Tamok nga ipalusot. Anya? Ha? Ala makamu ka. Malahin na kan. Ada ka di ipagatang mau? Awan. Sige nga ram. Paili akan. Oh, ato yan, tikat gatanga masuka, maribanan. Ay, agyaman na, Maray. Ananwom ti suka, agpaksiw ka. Wen, Maray, agpaksiwak man iti tilapia. Naimas Ay, oo na yun. Ayan nyamot tanday di amotor. Nagpigsa. Ni pari badong dayjay. Makarangrang ti ungor ti motor na. Ay, uray ni Inteng. Masuron kan kwa na. Gaputa pinaburbor na ti motor na iti batog ni Inteng. Ti kuna na nga takot. Pakaidayawan na ti kastang kaar-aramiden na. Wen nga rud Di namut denggan ti panakisarita ni Inteng kan kwa na. Ni Inteng paikit den ti dakas. Nala, makasarak tungatan iti katukad na. Wen posible day ta ang mapasamak, Maray. Tawan mo't denggan na apan nakisarita. Nay, napay nga doon ti pulis ni day. Iltiyaw. Nagpara di may sa. Ay, mo. Ay, sir. Lisensya, Ha? awan helmet mo. Ken nakapigpig sa ti ungor ti motor mo. Ay, kwa, sir. Irwar mo ti lisensya. Sir, awan lisensyak. Nangina mo ngamin ti agpalisensya. Nagturid ka maten nga agmotor dito sa sentro, nga awan lisensya. Adala nga aming gatangag, sir. Urayan niya pa iti rason mo. Ado ti violation mo. Awan respeto mi tilintag no kasta. Sir. No helmet, no license, unauthorized muffler, matikitan ka. Gapo ka dagita violation mo. Anya? Ay, saan ka di mo ta, sir? Ay, masi kayo kanyak. Sa paagsaksakit ni tuyang kaw. Ala, asika swim, dagiti violation mo. Makitam ita day tang aramid mo ba dong? Kundi motor kang main. Ngam awan mo lisensyam. Awan pa helmet mo. Amo kaya nga nga dagtiltiliw ijay ili. Nagturod ka pa ni Jaylay, adi ka pa'y naghilmay. Ila ko langan ti motor. Isag maknak mo gayam. Natangkan ngamin ti ulaw. Malas day ta motor. Diakla ko man ginagyatang. Na, tapabasulam pa'y jay motor. Wayne, malas day ta motor. Iso nga ila ko langan. Awan gayam na sayat nga ipay na kanyak. Mas daawak tapay ngamin na ginatang mau. Imbes ko maapagnegosyo tati kwarta. Ay, awang gayam serbe dyan motor ko. Ta isagmak naklaan. Iso nga ilakog lagay. Mangipay lagayam iti malas. Ay, tatabadong. Saan aday ta motor mo ti ayan ti malas? No dikat sika. Gaputa di mo amo ti sumurot iti paganurutan. Ala, agmulta ka. Tangay bangad ka man. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, hanggang. Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dagdag tinalalastok alalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka.
Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan, may. Kalat matan ngay masidagda. Iti kwan, tinapisdak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay Angkal? Ay, inak ikan iti pagnakmada ah. Ha? Eh, saan ang mabalain at taptapisan wano abuswanda ka? Kaasi akmat Angkal. Ay, no kayat mo. Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Ah, Kabaalam? apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrot. Remember that? Yes! Sana takrot ti Angkal kao. Naturid ako raw. Naturad ni Angkal kao. Naturad! Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. Ay, no apay met anipay kwarong tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili. Kaaduan kadakwada. Naglalastog da. Kaut, anya nga iti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaunget ah. Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di ah. Kaasida ka ni Intay. Ni Kapitan pa'y matikunam, naturad. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog alalakay, kwaraw. Dito iniaw, dito ituktuk kao. Ay, saus! Nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga mang kini Kapitan. Wala. Bayam ta ibagak kini tatam abadaw. Apayanas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw. Saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko nam. No tinurudan lang. Awan makaabakan ko na. Kasta ka day. Italangan na amuwa ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwarog. Awan at rasam ni tatam abadong. Para kanyak, naturturid ni Uncle Kao. Na idomdomati kinaturag ni tatam abadong, kwaraw. Tinapis na ni Kwaraw? Wen ka nung araw, nakitak nga agpayso jay bukol, ijay ulo na. Ay, kaasimag. Asino tilastog anang tapis king Kwana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanug-danugag ida. Na, papanam ngay. Jak itulok, abas talatan tapisan da ni Kwaraw. Ay, saan ka na mapan? Ay saan nakalap ng tuyang. Lumaban naktay sakit ko ni Kwaraw. Sanag, bay amon ta ni Kapitan ti makamaw. Anya nga bata muna na ita, Kapitan. Iso nga ron ti Kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daong. Aguli mo kalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayan da kwarog kun Kapitan. Nay, sa dino nga iti papananda. Ay kati jay ili biro kenda dagiti lastog alalakay. Siya kumakay, timapan. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog alalaki anang tapiskan ka. At dada siguro inton madamdama Angkal. Ayuyang dagat dito'y paradaan may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a Kapitan. Angkal, dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita. Angkal. Aya, apoy adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sabay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka manan ditoy, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Kao. Dito'y aw. Hoy, Angkal, nagtagarikan na Uwad, siyak ni Uncle na naanos nasinpat. Apay, lumaban ka, ha? Ha? Ay, ada ay imbagak alumabanak. Anya pa lang tur orayan yung ay. Ay, kwarog,
Agawitan, darasan. Ha? Kunak manulumaban ka, Angkay. Mga no, kugtaran data. Oh, anya nga'y tinapasamak. Awan mo't mauray kung agistoryan. Kuantay. Ne. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle Conte agistorya. Sige, tagdengdengegak. Dinanog-danog mi ida. Kinugtakugtaran mi ida. Kasta aya tinapasamak, Angkay. Sumit. Apaw! Kasta unay ataray da. Saan ka di kwarog? Win ko na muna. Ha? Ay, wanin Angkay. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ile, idi masidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog, nagpartakda nga imadayaw. Na, sa bali mo ti istorya ni Kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na alimabanda? Di maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya ya tipod no napasamak, Kwaraw. Kayat mo amaamuan jay pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti sangapulo alalakay. Ay, unay man yung Uncle man. Kunanamit ngamin na naturaid, na mati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi jay alalakay. Ibagamlag, no kasapulam titulong ko, Kwaraw. Apay, naturad kamot aya tataba daw. Saan mo na damagain? Tatalagaan na tureda, Kwaraw. Makitam to ah. Napanmanan nagpasada ni Kwaraw, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisendan tumanahon. Saan siguron, Mare? Tadinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Inteng. Sa bali mo ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taog. Ay? Jak ammo no asino ti patsyag, marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni Uncle ko ngay. Ay, Inteng, umay ka man dito. Apay! Nagsangsangit ka ba na Kwaraw? Tinapisdak manen dagiti naglalastog a lalaki, Angkay. Makitam dayta, Inteng. Kunak man no limaban kayo kadagi dya lalaki. Kwa. Limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asardengan ni Kwarog. Ha? Apay nga ta. Ay, masungbatam ka di Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot, Kwaraw. Kitam ni tatam abadong. Masyan kan ka. Talaga mo't ngamin nakakaasiyak. Saan da ka nasardengan at apisen da kita lalakay? Sa anak sang nagpasada, tataba daw. Ay saan ang mabalin Anya nga iti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga agbutay, Kwaraw? Mabuti nga ruday. Siyak, ti makamuking ka. Kunak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni tatam abadong. Isungag talag ka kanya, Kwaraw. Saan ko akabutang da kita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa ngagasawt. Badaw, saan mo asubsobraan Apay, kabailam alabanan ti sangagasot o lalakay. Kunaklaan mo ita. Kasanong arod matulungam ngay ni Kwaraw. Adamanan ni Badong nga ginlalaeng. Kunablan asino mo't anaturod da ita. Isumati ko na Angkay. Kabaalan na kanwa tulungan.
Anya nga iti maitulong na kan kadadya tao. Kalabanan na kano dagiti ng tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo da? Imbagak mag. Sumanaumot ni pari badong adi na pa'y nakit-kita. Mapan kami kanuinton bigati jay ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni tata ba daw? Sumurotak man? Anya nga iti aramidam. Lumabanak mo ta? Sana nang kail. Ha? Ang mga ado ti agbuya at tao, katawahan da ka lang. Uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang. Kwa gayam. Para sangga. No, danog kan kuktar. Di siyak timang sangga. Ha? Wala. Apay nga itugot mo pa ilang ng kilmaw. Isumat ti kayat na. Iso pa apampamiriindahin ta. Ipati maun. Nangagkuday jay. Nay. Ha? Ay, agbati kan paray. Na, Kasi ka lang jay. kanakakday ta agrabyado, ibati na. Isurot tahan tata ba daw? Kasimat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay, paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog ang lalaki aw. Kaya't mo asawain, inununan da tayo. Why? Isudan dagita aw. Umuna kayong ta, dito yak pa'y igid. Nangag mo ko arap. Hanya nga'y tararamidan dito niyang kalma. Agbuya ah. Ay, nagbati ka lang kuman, paray. Na, Tata ba daw? Umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ida. Anyat kaya yaw? Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturayd. Uray lakayak, tanalay nga kadumadaw. Jak mamati! kami mamatay. Mamati kayo kakadwa! Saan? Saan kami mamatay? Saan gayam, Ano naglaing? Nay, namin sandaan na to ang. Nakitam da dyan, Kyle. Naglaing ka pare? Kasano nga inaramid mo na ta? Sigod mo kami na nalayngak, paray. No kayam nga aramidin, kayak mo ta. Dayta, lumaban mo tin ni Uncle Kao. Anya nga itinaramid ni Uncle Kao. Nakita yung tinaramid ka. Tayo ka man lang, paray. Ngamday, timaridan. Nakita yaw, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kuarog, ha? Siyak ngay korog. Saan ka kadi abilib kanyak? Ay, wan manlangan. Bilibak kada kayo atwa. Amuyo ti ayan ni Kwarog, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni Intingkat. Nay, nagmalamot asaan ko anakita dito tersinak. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden ano amaw marituyan. At jay balay may. Sorsorwan ni Badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti chiptanod. Una, adaya may chip tanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dahi nga ron ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle! Katawa ka ba? Naggapuha ka nagpasada. Kit! At dalas to nga lalaki ana ilugan ka. Di na kaya ti agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Amom tinaramit ka. Tinapis ko Nagturidin ti ka anak. Sinuruan nak namin ni tata ba daw? Mapanak mo't agpasuro. Sanda kon na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban ang kang. Ay, kabaranggayan! Liklikan tiyag palastog. Nasaysaya at latatin na talina ay apan nakilangan. Iti uray asino man. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgin Puglay. Musika. Dante
Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, mangantan banan. Santan nga urayan ni Kwarog, ta maladaw ako na mapan iji barangay haul. Napanan na nga ta. Napuutak mo't nga addan itay dito kusina, idi madamati kay ko di taarubayan. Diyak mat nakita itay, nagpasturak itinwang. Ang mga nusabali tinagwaywayan na. Siguro agao kan Sige, sumurot kanton, ijay kusina. Nabawasan mo't tiin na po'y kan masida. Kaawatan na ananganon ni Kwarog. Ay. Nanganay na di naman laing baga kadata. Gapo siguro taad araramidok itay, iso nga imunan anangan. Imo na nga tan, iji barangay haul. Nalabit taapay ngay nga awan ditoy. Nasayat no imunan, tapno agdalos ijayan. Agdaldalos ka di mutla nga talaga ni Kwarog. Agdalos ano adaak? Jak amo ano awanak? Ay, ada nga min nang ibaga, amayat ka no ti kababalin na no adda ka asi sa sango. Agam no awan ka, nalastog ka no. Sika ka no ti ipampanakkel na. Nangibaga? Apay apadaksan dati ka anakak. Kano natulog ka nagsing pa. Awan ka di pa ni Kwarog, kagawan. Awan pa'y mat, Kapitan. Oh. Imbaon mo ka di nga umuna. Jak imbaon, tawan iji balay. Ngem, napananangay. Ang mga na paniji balay na. Anyat arami din na ijay. Di imay dito'y barangay hulta nagdalusin. Ay, jak amo ka ni Kwarog, Kapitan. Kuna naman nga ipanpanakal da kakano nga men. Sus, kasta man. Ipanakal na ti maingil nga angkel na. Uray no nasaya at aramiden na. Saan ka numat? Ay, mga nupadpadaksan damit lang ti ka anakak. Ay, jak laang amo, Kapitan. Asinaw kada kayo dito tinalay. Kag pinados kami man. Ano ko mga ti pados to, Chef? Pweso. Nagboxing ka. Masigurado ka kakasi ka ma-upper punch. Street punch kin amin na klase punch. Kino, bakawal mo ti madanog, Chef. Anya to, Ram? Aguray ka man tadanugan ka. Dinanog na mga kpaisan, Chef. Pusin sa tingin pang gaon. Ay, dahil timiti para kang Nay ba? Apay ngay ati agong ko ti dinanog mo. Dahito yung matya. Kung tarang ka madam. Ay, apay akas ta ti itsuram. Asino ti akin aramid iti kasta? Nicolas Angkail. Ha? Linib at nak. Linip at naka. Amupay kan kwa na Angkail. At lang iti sulay. Pagamuan ta dinanog kan kinugdaran na kaon. Ay, agtugaw katapayabak ni Kulas. Dinaklaki di bainay. Kinabil na din ti kaanaka. Intun umay dito yung barangay haul. Balsay. Ha? Pag sinumbangir ti kugtar kadadanog iti rupa na. Ay, saan ang mabalin ang balsam di tayo? Imbestigarak pa nga umuna. Mamulta ti nakabasal. Ta kastama, ti ordinansa tayo apinutar tayo dito'y kabildatan. Ti mangirugi iti riri. Keno asino ti umuna adumanog. Ay, kaya di so ti mamulta. Mapanak iti barangay hall. Tamay sa nga agsaksay kontra kan ni Kwarog. Anya man na nakalukwan ti naramid da di akwaraw. Lumaslastog kanukat. Puno dahi tako na malimastawg. Ipanpanakkel na laon iti angkel na kapitan. Day tamot ti madikin ni Kwarog. Gaputad angkel na kapitan, maramid na ti kaya na. Iso ang mapanak. Tapno saan nga guram da di Kwarog. Malaing ka.
Adakan samot idi napasamak ti ririda. Adu kami ang nakakita. Kasangay ngamin ti anak ti may sa atanod. Iso anapan kami. Gaputan na kainom, kas latukak anapadanuman, kas takaday. Day tatipod now. Kumarit mo tayo, hindi nakainom basay. Naimbaga bigat yaw ko kumaray. Maimbestigaran ka di dakwarog ken kulas di ta barangay hall. Ay, napandan sa pa'y pinaayaban ni Kulas, Maray. Adda nga ta nakakita iti napasamak. Aduda kano ang nakakita maray. Ni kano kwarog tinangirugi akim maray sa dimanaw. Anya, sa kuna ni Kwarog ang nakatugaw kanulang iti sulay, kat dinanog kan kinugtaran ni Kulas. Dayta mo tinanggag ko nga imbaga ni Kwarog kan ni Kapitan. Kuna ni badungkaw ang nakita na tinapasama. Anya ka di talaga tinapasamak, Marituyang. Imbaga ka di ni pari badungkan ka. Wen kumaray. Naglaaw-laaw kano ni kwarog. Idi kwan, dinanog na ni Kulas. Gaputan na bartek mo ni Kulas, binalas na. Dayta tinangrugyan, tiririda. Awan kanumot ni Kulas ije balay da. Pimanaw siguro Tamo na nga dabasol na ang kail. Sana mabalinday tao Nagsingputak, kinabil na kitday. Isakit na kmata ang kail. Na, ay di ka madanagan. Imbilin ko ano sumangpait kat umay ije barangay hall. Nas ka na madusa day di ataw ang kail. Ang danda ni malis ti agong kaw, gapo iti panang danog na. Ang dapay blakay kaw, limtag pa ti subil kaw. Di ka madanagan. Talaga panisak na dya akulas, gapo iti inaramid na. Unang kail. Diyak pa'y pulos bimalas, tanasing puta kami na tao. Tandaan mo ito. Pagbabawian na ti inaramid na ka. Dosaak. Day, taman ti angkel kaw. Oops. Iso asika ti idol ko, kapitan, tatinak baybayan. Apo? Mahibbilabad, angkel kapitan Intay. Nadusa ka din ni kwarog, gapo iti kinalastog na. Awan pa Nicolas. Addan sa kanon na panan na. Barang addan to kanaw, inton malam. Nakasaritam ka din ni Kapitan. San pa'y? Inak ka sao, dagiti kakadwak, ngagsaksay, kontra kin ni Kwaraw, tapnusan nga guram. Mayat ka diti kakadwayo ngagsaksay. Mayat damin to yan. Adu kami ang mga yat ngagbalaw, ti kinalastog ni Kwaraw, gaputa angkel na ti opisyal. Nagmadi nga ugali ti tao, gaputa kabagyan ti may sang opisyal, agpalastog mo ta. Day tangarad, makapasurun ti kasi klase ti tao. Nagtugaw ayan ni Kapitan, no saan agapo kadagiti tattao anang ibutos kan kwa na. Day ta, ti saan ang napanunot ni Kwaraw. Pagtangsi na ti kabagyan na nga opisyal. Inton kwan, syakat ti mang papispis king kwanan. Kasi kantoma, ti may saruno amay daraw. Nalakaayama ti basta mang papispis iti taaw. Masuruna nga raw, di ti kinapalangguad na. Kunada, asika kanumot tinangirugi iti gulo, Kwarog. Sana po no day tantay. Pamadakas dalang kanyak day ta. Nagsingputak tupay. Ay nasaya at no pamadakas daken ka lang ti damag. Tadikat maibabain ni angkel mo. Saksi dagiti sugat kan dunor ko antay. Napanak pa'y nagpamedikal. Ipabayad kunto kinikulas tinagastos ka. Multahag pa'y. Gunggunana ng danog kanyak. Apay no saan ka laengan nga agbarbartag. Tapno saan ka amapasubo iti gulo. Padasa ka antay. Nga madamot ngamin lako nga arak. Ay, uray adala ko nga arak. Imbag ko no saan ang makabartag. Intukat na bartag kayon, aggugulo kayo, matay. Naimbag ta nagkita ta dito'y dalan, kulas. Danugan na ka di manan na kasi tinaramid mo iti kalman. Makitam ka di dayto'y nadadail nga agong kaw. Kan dayto'y black eye kaw, gapo iti naramid mo. Nagpamiti ka lak. Sika timang bayad ka dagiti amin na nagastos kaw. Sika tinangirugay. Di tamot nagdinanog no di mo inrugay. Napartagak lang amin. Iso at tinutupan ka. Basta,
Agkita tayo tisangon ni Uncle ko, Kapitan. Sigurado ang maabak ka. Gaputa Uncle ko ti Kapitan. Amom tipod no. Sikat tinangirugay. Isaganam kiti ti pagmultam. Ti pagdanyos mau. Kan bayadam ti gastos ko nagpamedikal. Inak magpamedikal. Napusi ti duang ipon kaw. Hindi kilat at dinanog mo tingiwat kaw. Uri at ipakita ma medical certificate mau. Ta Uncle ko ni Kapitan. Abay, Uncle mau ni Kapitan. Apay akas la mabutang ka mapanigi barangay hal. Ang mga no, mamulta ak tatabadong. Kanakan ni Kapitan ti kalaban ko. Ay uray kaanakan na. Adu kami amang saksay ani kwaraw tinangirugi iti gulaw. Ay, agyaman na kada kayo, tata. Saan ko nga mga ayunan ti aramid ni kwaraw kay? Gaputa kabagyan ng ti Kapitan nagpalastugan. Diyak kumabalsin ang napusi mo ti duang ipon kaw. Ang tagayam na pusay ang ipin mo. Dayta, ti baga kamay sa. Bimales ka. Kit na pusay, tingipin mo. Ibaga mga agpustiso ka. Kit iso ti agbayad. Ay, wang gayam. Diyak na panunot day, tatabadong. Naskay nga pagnakman na jay akwaraw. Palangguad tumay. Itataada tayo dito barangay hall. Sikat ti umuna pagdamaga kulas. Apay adinanog mo ti kaanakak. Saan ko adinanog? No, sana na po si tido ang ipon ko. Di kilat adinanog na, Kapitan. Uray damagan nyo, ti kakadwami ang nakakita, Kapitan. Ada kadwayo ang nakakita? Aduda. Uray damagan nyo ni tatabadaw. Nakita na may. Ay, agsao ka paray. Ibagam tipod no ang napasamak kan nangyari. Kastoy na'y paray. Gaputa na bardag ni kwaraw. Naghamaw. No asino ka no ti makabail. Taag pinadas da. Dinamag mo Nicolas. No anya ti padasan da. Ang dinanog mo ti ni kwaraw, Nicolas. Ay, my goodness. Apay dinanog mo, kwarog. Saan ko maabim malas Nicolas? No saan na po si ti ang ipon na, idi dinanog ni kwaraw. Ay, ayan tingipon mo ang nadanog. Makita yung kadito pulang ipon ko, Kap. Antoy ti medical certificate ka. Oh, limtag ti sungok ta nadanog. Madama ti imbestiga dita barangay hall, Maray. Wen, Maray. At damat ije barangay hall ni Marikwanang. Takagawad kat nga rod. Maikan mo't siguro ni Kwarog iti letsyaw. Ado nga minti makapanagnak nga isaw tinangirog iti riray. Sapay ipapilit na nga awan ka no ti basol na. Apay nga awan, kano ipalpalastog na kabagyan na kano ti Kapitan. Dayta nga rod ti maday. Gapo ta kabagyan na ti opisyal. Agabuso meten. Pudno day tamaray. Ado ti masuron kini Kwaraw. Ay, naglukon akwarog. Ay, mangiramraman. Mangibabain. Nasaya at mert no saan yung nga ayunan ni Kwaraw. Gaputa kaanakan ni Kapitan. Ay, saan kumot nga ipalubos, akas tati mapasamak, marituyan. Sika kwarog. Asino timang saksi asaan asika tinangirugi iti riray. Ay, kuwang kail. Nawan tinulagak amang saksi. Ay, pudno nga raw timbaga ni pare ba dong? Kanti kakadwa na. Nabartekak mat ngamin ng kail. Na, ay my goodness. Kunak man no pudno nga awan basol mo. Saan ko ngamin nga mo tinararamid ka, di nabartekak. Ay, saan aga po takaanakan ka? Kat isakit ko ti mading aramid ba? Agpapustiso ni Kulas. Sika, ti agbayad iti pustiso na. Ay, kasanumit nga iti gastos ko nagpamidi ka lang, Kyle. Ay, no di mo inrugi ti riray. Awan day ta. Iso nga isaganam kiditi pagpapustiso ni Kulas. Anya nga iti resulta ti panagsisinangoyo kada kulas. Ay, luko da ito akwarog. Isugayam ti nangirugrugi iti riray. Mabainak pa ikit din. Isukit diti pinagbayad ko iti pagpapustiso ti dinanog na na. Ay, anya nga ikwarog, aramidem to pa'y ti kasta. Kunada nga ipalpalastog mo kano ti kinakapitan ni Uncle Mau. Sana nantay. Ay, di mo ulitan. Ta siya kung timang disiplina ken ka.
Ikatan ka akas chiptanan. Ay, di nakikatanang kang kakaiso na nga iso lang ti mako na trabaho. Ikarim asan kan nga agpalpalangwan. Ikari kang kang nagsingsing puta kaon. Very good. Awan ti kabakabagyan kanyak. Nung nakabason, ay madusa. Tandaan mo yan. Unang kail, saan na maulay. Nagbaliw ka di mo laang ni Kwaraw ba daw? Win Mike to yan. Sana na nagbartag, na pang kami iti pabunyag ti kayam ka. Kasta at ichip tanaw, di na ipalastog ti kaadda ti kabagyan ng opisyal. Padasin na ti agpalastaw, ta ikatan kano ni parente nga kastanod. Imbaglakit din ta saan nga inayunan ni Kapitan. No inayunan na, siguradaw asaanan nga ibutos ti tattao, no madanon to ti panagpipilay. Lakit di no may saka nga danakam na, masapol asika ti pagwadaan. Saan mukit nga aramatan ti posisyon mo, tapno pagpalastog mo. Ay, Kwarog! Saan nagaputad da kabagyam ng opisyal, naturod kan nga agaramid iti kalukwan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPB6 Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.